أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى ثم الصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسيب جول بتدو بتدر بالإسلام باون يتو بجو سيني ووضو مرونكتا on du'ano ɓurnaɗo tagi fo gon kanko e ɓeygure makko e sahabaɓe makko e kala jokkuɗo lawol maɓɓe yo Allah waɗu en maɓɓe mi salmini on musidɗo moɗon Abdal Diallo Bruxelles salmini on salminago l'islam salminago yimɓe aljanna ka aljanna yo Allah waɗan on fo moɗon jeeyaɓe yimɓe aljanna yo Allah ittana mo be ande muɗum yo Allah okka mo be moɗon faale muɗum haray hande kadi en fottiɗo inchallahu ka page meɗen Facebook lawol kisal ka juulirde meɗen masjidu ibadur rahmani e nder laken Bruxelles fi dars meɗen wowɗon honɗon mirasun nabiyi sallllahu alayhi wa sallam yoga e dondiji ko ɓurnaɗo tagi fo ko woni accani en tawata koɓe yewti en ko fof koɓe accani en kon fop ko naɓata en aljanna danda e yiite jahannama yo Allah moɓidiro en enen laɗo sallallah alih w sallam ko aljanna makko ñande wawana hoore meɗen mi toriki Allah subhanahu wa taala dogunoɓe fi meɗen mawɓe meɗen fi ha ɓe tuti ɓe aawi l'islam e ɓalli meɗen tawata ɗum no dogira e ɓalli ɗi wano ƴiƴanɗan dogirta yo Allah yaafo faati ɓen ɓoynida en e wuro ɓe ya rabbal alamin mi toriki Allah subhanahu wa taala sabu teddugol nde ñalani ɗo kala ka julɗo jogui ande e hoore adna Allah on fow mi toriki Allah ko Allah wawi ittude ande yo Allah ittanmo ande wano ittiranno annabi Yunusa ande nden ka nder reedu linguingue mi toriki Allah subhanahu wa taala kala ka julɗo nawni e hoore adna on yo Allah okkumo cellal wano sifangal okkunongal annabi Ayyuba ya rabbal alamin mi toriki Allah subhanahu wa taala kala ka julɗo jogi ande e mapunde e ɓittende yo Allah waɗu hijabu e makko wano waɗirno hijabu e nelaɗo sallallahu alaihi wasallam e Aboubacry ni Siddiqi ka fammere mi toriki Allah mo be ko faala kon ko moƴƴani mo adna e lakara ko Allah woni ko andi ɗum no yo Allah okkumo ya rabbal alamin musidɓe julɓe tedduɓe en fotti hande kadi ka page meɗen ɗo Facebook lawol kisal ka juulirde meɗen fi en andintin toɓɓere wotere ma toɓɓe ɗiɗi dondiji ko nelaɗo accani en hande ko honno yewtaten aɗon na yewtude komi yewteten fi muɗum kon mi andintina e hoore an mi andintina on fo moɗon haray hande ko 27 donkin haray alkamisa aroɗo wonay go'o hitande meɗen nden en heɓay 1442 duuɓi wulure e temennayyi e capannayyi ɗiɗi ila nelaɗo feri iwi Makka seni Madina duuɓi wulure e duuɓi temennayyi e capannayyi e ɗiɗi 1442 ila ɓe wi Makka ɓe seni Madina haray hitande meɗen nden enen julɓe ɓen koye ndu lewru ɗo woni ko natta ɗum wonay hande ko premier janvier meɗen ka porto ɓen enen premier meɗen on ko alkamisaro ɗo ko dañande wonta go'o shahrullahil muharram lewru Allah hormanteno ɗum joni noon ko lebbi 12 woodi e nder hitande nden Allah ƴetti ndu lewru ɗo o baki e makko ini ko shahrullah ko lewru Allah almuharram hormortendu hormantendu joni noon ko fiyon ɗum Allah baki nduɗo e makko nduɗo kadi ko lewru hanandi hoorede nene Aisha radiyallahu taala anha ɓe filli woɓe yiyari nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam no hoora lewru ko ɗuuɗi si sumaye on feƴƴi ɓuri koɓe hoorayno ndu jombente ɗo joni noon ko hikkiɗon sa wawi heɓude balɗe buyi e mayre no moƴƴi si ɗum noon fof wawari newade kono koya awlitano ñande 9 jombente e ñande 10 jombente hoora nden ñande nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe senino Madina ko ɓe wi Makka ɓe seni Madina ɓe tawi alyahuda ɓen hino horude ñande 10 jombente ɓe landi ko fi honɗum horanton nden ñande ɓe inni ɓe ko nden ñande Allah dandi annabi Musa alayhi salam o halki Fir'auna ka maayo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam maaki si Allah tawni lan ɓe hoori 10 ɓay ɓe yi moƴƴere ko woni e muɗum kon ɓe inni si Allah tawni lan ha hitande arore kadi mi hoora 9 mi hoora 10 on kadi fa ya subhanallah kono nelaɗo ko hewti toyta tawi nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam faati he kono ɓay tun tawi ɓe maaki hande kadi woni sunna no yiɗana en hande kadi horugol 9 jombente hoora 10 jombente sen hoori 9 e 10 jombente ko honɗum heɓeten ɗon andi en horuno ko feƴƴi ko Arafa nelaɗo maaki mo hoori Arafa Allah yafoto mo bakkatu duuɓi ɗiɗi hitande feƴƴude hitande arore joni noon sa hoori 9 e 10 jombente ma ɗum siko 10 on tun Allah newnanma Allah yafotoma bakkatu hitande subhanallah ɗa a hoori ñallal gotal a heeɓi duuɓi ɗiɗi ɗo kadi hoora ñallal gotal heeɓa hitande bi mana a heeɓi duuɓi 3 avance ko Allah yafima e bakkatu haray noon
nodditiiɗo sunna na ya eɓɓa nden ñande tun ko ya eto joni alkamisa aroɗo nden ñande woni go'o huma nden ñande taho a humi go'o hitande toroɗa Allah nde hitande heyre natunde ɗo yo Allah waɗane nde hitande polgal e hitande ɓuttu e hitande cellal e hitande gandal e hitande jawdi e hitande laamu e hitande ittanede sonja e hitande okkede moƴƴereji adna e lakara an e ɓeygore ma wondude dendalngal julɓe Allah ɓen fof hora nden ñande Allah hokkama baraji ko horuɗa kon joom bente o hokkama kadi baraji ko horuɗa kon kadi alkamisa haray koye wattan hakkil ko nde toɓɓere ɗo mi falno andintinde taw simi natana yewtere hande andi mawɓen ɓe makay mo mara gonɗi ko law fuɗɗoto ɓiññugol joni noon ɓay haray minen andi menen yette jalloɓe ngo kar hamme wawata horirgol joni haray min fuɗɗo andintingol law ta goɗɗo innu e ustage mumen yeggitino awa hande ko talata haray ko faɗɗi janggo e alkamisa wonata go'o joom bente wonata go'o hitande meɗen nden hitande men nden ko ɗo woni e natude sa wawi heɓugol balɗe buy e mayru no moƴƴi si wawari newade e huulan tenen jeɗen e alkamisaje ɗen huulanoya kadi 9 on e 10 on huulanoya kadi 13 14 e 15 mayru hara a heeɓi buygoy calculen tout sa heeɓi alkamisaje ɗen 4 a heeɓi tenen jeɗen 4 ɗon tun woni honno 8 sa watti ɗon 9 e 10 on ɗon a heeɓi balɗe 10 sa watti ɗon 13 14 e 15 a heeɓi balɗe 13 horade e lewru fayda hori feccere mayru haysi ko ɗeɗo tun haray wona tun haray heeɓi boyi yo Allah newna en fof meɗen newna julɓe en fof kadi wawgol horugol ɗum ɗo kala kadi feƴƴinoyɗo yewtere nden goɗɗo yi ɗum ɗo o anditi o horoyi yo Allah hokkumo baraji ɗi nadamo aljanna dandamo yiite musidɓe julɓe tedduɓe hande ko yewteten ɗo e dondinin koko nelaɗo sa sallam maki baraji ndaroyɗo nawnuɗo baraji ko honɗum heɓata sa yeehi ndaroygol nawnuɗo fodde hiɗa jooɗi ka o woni ɗon hara hiɗa fubbade ka aljanna hara hiɗa e wendu yiyando e wenduji aljanna kono nande yewtere ɗo woni hande sa yeehi ndaroygol nawnuɗo no woodi du'a mo jangata sa jangi on ɗon nde laabi jeɗɗi ka nawnuɗo woni ɗon Allah subhanahu wa ta'ala o dikkinayi mo so tawi hara hina lajal makko ngal timmi du'a daɓɓo mo timma bindol gotol mi fillito sa yeehi ndaroygol nawnuɗo naya waɗu sifa ko woɓɓe watta inna kaarijo nawno sifa nde nawnare o maayi subhanallah ɗum woltake ko ayno kaarijo ko ɗum nawnno ko balɗe ɗiɗi petto walno hari o dikki hay so tawi noon koye nden o maayino ko ya montu moral makko on sa hewti noon no yiɗanama haray jooɗagol so tawi no woodi ka jooɗe no weeɓi haray kadi sa hewti ndargol mo kadi a salminimo ha gayni so tawi no salmini haranaka fewno corona ɗo sa jooɗi ka jangga o du'a ɗo wi'a as'alullah al-aliy al-azim rabbal arshil azim an yashfiyaka ne laabi jeɗɗi as'alullah al-aliy al-azim rabbal arshil azim an yashfiyaka as'alullah al-aliy al-azim rabbal arshil azim an yashfiyaka ne laabi jeeɗiɗi nelaɗo sallallahu alaihi wasallam maki goɗɗo yahaari ndaroygol nawnuɗo o jangi o du'a ɗo o janganimo o toranimo oɗo nde laabi jeɗɗi illa afahu llahu sina Allah hon dikkinaymo amma noon si tawi hara ko lajalngal ari lajalngal yonti timmi haray lekki mayde ala haray ko ineten koye Allah hon fewnu en yaafomo enen kadi okkay battane moƴƴo haray musidɓe julɓe tedduɓe ala hay e hunde moƴƴere hun ko naɓata en aljanna sina nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ɓe yettino ɓe tindini en fimol ala hay hunde bone hun e shirku hun e bid'a hun ko naɓata yiide jahannama silaɓe rentinno e muɗum yo Allah waɗu en yentinaɓe nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ka konngol e ka kuugal ya rabbal alamin haray inchallah haray en ala juutinde hande haray janngo ko alarba inchallahu en ɓeyday andintingol janngo spécial fi horugol ngol inchallahu ndu lewru wiyeteno shahrullahi muharram ɗum haray ko jombente haray ko jombente woni e darade ko hitande meɗen nden haray ko en anditu lebbi 12 balɗe 360 ɗuytike e balɗe an ɗuytike e balɗe ma a ɗuyti a ɓeydaki ka balɗe ko ɗum so yi woɓɓe no waɗa anniversaire innami heeɓi duuɓi ɗum ɗo se di a woɗɗiti aduna ɓaɗiɗa alakara mi sikka noon goɗɗo yaha yeeya ñallal ngal fof o comptoya kiikiɗa taw o perdu billaire o ma $10,000 o moɓidira yimɓe ɓen fop o ƴetta luttu koye kadi woni are ñamen teddungal moɗon mi perdi ɗiɗo haray ko en andu kala ñallal feƴƴungal ngal ɗuytike e balɗe maɗe kala ñallal feƴƴungal ngal ɗuytike e balɗe maɗe kala leere goto feƴƴuɗo o ɗuytike e balɗe maɗum kala minute goto feƴƴuɗo o ɗuytike e balɗe ma kala seconde hum gotum feƴƴu kon kon ɗuytike e balɗe ma yo Allah wallu en noon kala ñallal
kala lewru kala hitande kala minute kala seconde feƴƴuɗo hara ko feƴƴira ni hara en waɗi moƴƴere makko si wona ɗo en hasiboyte en landitoyde fi makko yawmal qiyama mi torike subhanahu wa ta'ala on bajjo wawɗo seniɗo mo ronkata kala marɗo ande yo Allah ittam mi torori Allah inɗe makko ɗen fop e sifaji makko ɗin fop eɗon yiɗa tororede non fou kala ka julɗo nawni yo Allah dikkimmo mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala torraymo inɗe makko ɗen fof e sifaji makko ɗin inde makko ɓurde mawde fop yo Allah yaafo mawɓe meɗen men kala fatinoɓe kesum e kiɗɗu ya rabbal alamin koɓe woopi ko yo Allah yaafoɓe koɓe hawrodiri e sawabu ko yo Allah yoɓirɓe natal aljanna mi toriki Allah subhanahu wa ta'ala ñande laatiɗen fureji yo Allah okkoren ko ɓanta juuɗe toro Allah yo Allah yaafo e ya rabbal alamin mi toriki Allah yo Allah wurno en e hoore o aduna fodde gurnanan no moƴƴani en Allah men tororima inde ma ɓurde mawde ñande tawata ko laakara woni ko moƴƴani men hara ko jannatul firdawsi laala Allah mi toriki ma ƴettitumen nden ñande tabintimen hoore laawol islam Allah okkor men jawdi laaɓundi ɗuuɗundi dagindi waɗandi barki yo Allah dandu en ngalu bewnaygu yo Allah dandu en basal wirtaygal yo Allah dandu en ala e wawata jogede yo Allah dandu en ande ko fof andi rabbana atina min ladunka rahma wa hayyi lana min amrina rashada wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kaseera wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin haray ko wonno ɗo ko musidɗo moɗon Abdallah Diallo Brixel ka page meɗen Facebook lawol kisal ka juulirde meɗen masjid ibadur rahmani lakin haray mi sakkitora du'a honnon toranagol Allah ɓe wonɓe wallitade fiine nde juulirde soodire musidɓe meɗen ɗo ɓe haselt no senorani en ɗo 5 euro en toriki Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah okkorɓe kamɓe kadi juulirde ka maɓɓe to musidɓe meɗen no neldiri e mbuuɗi Amérique Angleterre France cenɗe ɗen fop no woodi toriɓe musidɗo meɗen no addani e mbuuɗi iwruɗi London baba e makko no feƴƴini yo Allah yaafoɓe koɓɓe no addi yumma makko no nawni yo Allah ho dikkimɓe mo be ko addiri kon fi juulirde nden ko fandi e muɗum kon naami woni okko naami woni jaabinowo ko Allah mi toriki Allah yo Allah okkumo fandude makko nden ko fandi ko walliti juulirde kon ya rabbal alamin wassalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh